شيخنا شيخ أبو مودي. Kini saatnya kita ikuti pengajian kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bersama Syekhuna Abu Mudi. Selamat mengikuti. Ya Syekhana Syekh Abu Mudi, Ya Ustadzana, Ya Ustadzana, Hafizakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Rabbi zidni ilma wa fahma wa alhiqni bis salihin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan kenki bak kita arif mahabbah muamalatul muhib ala arba'i manazil. Muamalah orang yang bercinta di atas perbah kedudukan. Muamalah muhib dengan mahbub bak perbah kedudukan yang mahabbah menurut kil. Yang pertama atif mahabbah, yang kedua hibah, dan kelihaya yang keempat takzim. Benar hubungan antara muhib dengan mahbub, yang pun kasih sayang, yang kedua rasa takut, yang kelih rasa malu, yang keempat rasa takzim. Dan bermula yang afdalnya pet itu takzim dan mahabbah, dua buah yang sangat penting. Bak lumui sal dan lumui pet di tengah-tengah nak penting. Karena dua ini manzilah kekal kedua-duanya beserta ahli surga dalam surga tinggal. Ya, menyahibah dan hayak hanali dalam surga. Tapi mahabbah dan ta'zim menteng yang kejit yang paling afdal dari pitbah. Dipinahkan daripada mereka itu ahli surga selain keduanya mahabbah dan ta'zim. Dan berkata Haram bin Hayyan, bermula orang mukmin apabila mengenal ia akan po-nya azza wajal, dicinta ianya mukmin akannya po, dan apabila dicinta ianya orang mukmin akan po aqbala alaihi. Karena mahabbah samaratul ma'rifah, tidak kenal maka tidak cinta. Betul kan? Karena cinta samarah daripada ma'rifah, setelah kenal baru ada mahabbah. Berarti orang mukmin apabila kaguturi po ge cinta le orang mukmin akan po, dan apabila dicinta le saudara orang akannya po aqbala ilahi, gehadap ianya po kepadanya hamba dengan atufi warahmah, lemah lembut dan kasih sayang. Wa idza wajada halawatal iqbal alih lam yandur ila dunya bi aini syahwa. Dan apabila memperdapat ianya hamba mameh hadap Allah di atasnya, kagrasa ka kontak yang hanli dipandang kepada dunia dengan keinginan, pandang tapi hana mehen, dan hana kepandang kepada akhirat dengan limah. Menyatanyakan tak ingat ke akhirat limah tu, tak persiapkan yum akhiratnya lalu tu diurungnya hana. Wahya tahasuruhu fid dunya wa tarawuhu fil akhirah. Dan dianya fatarah yang maksud di sini gundahnya di dunia dan senangnya di akhiratnya hana bagaian. Menyeladu murung kadang-kadang susah di dunia, senang wa akhirat murungnya taputan panina lom teman ke penuh ladat dengan musyahadah Allah ngemata hati. Karena menyamantang di dunia payah menan kan, hana mungkin kan mata ulai. Dan berkata Abdullah bin Muhammad, ulun dengar sidra urinang daripada urinang yang tega ibadat, berkata ia, padahal dianya perempuan itu sedang menangis dan air mata di atas pipinya perempuan itu yang mengalir. Wallahi laqad sa'imtu minal hayah, demi Allah sungguh putus asa alun daripada hidup
sehingga jikalau aku berdapat mati dijualkan, sungguh aku beli akannya mati karena rindu kepada Allah Ta'ala dan cinta bagi bertemunya Allah Ta'ala. Ya, ni kau urinang wadai baik-baik kau sapu kau urinangnya urinang lain om. Geklik urinang tegak ibadat geklik ia mata kaili bang meng gekun apa sagai nak aik kudip le ada menai mekat mati kublo ingin tat bagama mati karena rindu dan cinta kepada Allah. Qala kun Abdullah bin Muhammad fakultulah, maka ulun kun bikinnya urinang fa'ala tikatin anti min amaliki gatak hayu gadona yang galak ke mati berarti sangat nepercaya ke amalan. Menyoba Aceh sang kasib amai hingga ja laki belum menang kira-kira tak percaya kepada amalan ke hawa ke mati. Qala kata oh lah nyangka cit walakin li hubbi iya, tetapi karena cinta lun akannya Allah dan jeroh dalun dengannya Allah. Ana inda bani abdi bi lun pejroh dan kepada Allah getung lung tengah sebagai hamba walau amalan lung nit. Afatarahu yu'adzibuni wa ana uhibbuhu, adakah maka engkau berpendapat Allah akan mengazab ulun padahal ulun cinta akannya Allah? Yang getimpla lebri nang ba Abdullah ikna mungkin Allah ganti ulun sundakan ulun cinta kepada Allah. Dan wahyu oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam, jikalau ditepa oleh mudabbirun anni, urun-urun yang matu daripada lun, bagaimana lun tunggu bagi mereka itu dan kasih sayang lun dengan mereka itu dan rindu lun kepada tinggai maksud mereka itu, sungguh mati mereka itu karena rindu kepada lun dan puntung seluruh sendi-sendi mereka itu karena cinta kepada lun. Urangnya atu-atu alam, atu-atu dunia, jikalau itu pu lewatnya daripada lun pakiban lumpreh bagi mereka itu, lumpreh mati dan lemah lembut lun dengan mereka itu dan rindu lun kepada tinggai maksud mereka itu. Nyamnya itu pu watanyan lama tu syaukan ilayah mati baida karena rindu kepada lun. Karena Allah cukup ke Allah gepre, Allah kasih sayang, Allah rindu kepada bek di pubuk maksud le mudabbirun buno di pubuk yang gad supaya mati temeng dengan Allah gad nya mati geroi bak deng putus sampai karena cinta kepada lun. Wahai Daud, nyo iradah lun pada mudabbirin ani, orang yang hanya tukang atur kegop, maka bagaimana iradah lun pada al-muqbilina alayya, yang kahadap kepada lun punya orang mudabbirin yang hana tak kepakau ibadat dro kepada Allah gaduh kurung lah, yang muqbilin yang kah dro ke hadap Allah punya kemudabbirun lagi yang ke muqbilin lebih lum iradah Allah. Hai Daud, paling mahajat barang yang nalah hamba kepada lun apabila tuntut terkaya ianya hamba daripada lun menyujihana mahajat lagi kepada lun nyan kabratha mahajat kira orang kagah rahara-rahara hana perleli dengan Allah karena lagi bahasa jino kena kudi peng ditanya anji kena kudi Allah ulunnya baru peng penting sih mana peng hati sih tapi hanji pelumui dua Allah Ta'ala harus lumui sa nyo orang ka ditentu terkaya artinya hana li mahajat kepada Allah, di saat itulah dia paling berhajat kepada Allah. Dan yang paling berat kasih sayang barang yang nalah lun dengan hamba lun apabila dipelikut ia daripada lun. Kai pelikut Allah Ta'ala hana dihadap li nyan berat tak kasih sayang Allah. Dan si raya-raya barang yang nalah di sisi lun apabila rujung ianya hamba kepada lun. Ketika sib ke pelikut hana li paduli sapu dengan Allah, sadar taubat nyan ubi bina yang nabak lun jauh bandu maju ajal ma yakunu indi, yang paling raya menyobunokan
bunokan arham ahwat jino ajal ma yakunu indi yang paling raya yang na di sisi lun luruah kejih mandum ateka taubat. Dan bermula Abu Khalid As-Saffar bertemu ia akan seorang nabi daripada lele nabi abidan. Halkalan Abu Khalid itu tergolong abid, kan ulama. Faqala lahu, maka berkata ianya nabi baginya Khalid, innakum ma'asyaral ubban ta'maluna ala amrin lasna ma'asyiral anbiya na'malu alaih. Bahawa sungguh kamu jamaah urang abid, kamu beramal atas sebuah pekerjaan yang tidak adalah kami jamaah para nabi, kami beramal di atasnya amrin. Nyo kata-katanya yang perti abid tama amai barangnya hana kamu amai ke nabi. Antum ta'maluna alal khauf wa raja. Gata tama amai dati khauf dan raja, takut siksa Allah, harap surga Allah. Kamu beramal di atas mahabbah dan syok, rasa cinta dan rindu kepada Allah. Ya, ni nyan ka abid jauh mentang dengan para nabi. Itanya ba 0, ba 00 itu mentang. Ana ampere. Begas abid takun nyo droku ka keno nyan tidron. Detanan. Berkata Sabli rahimahullah, wahyu oleh Allah Ta'ala kepada Daud alaihi salam, hai Daud, dzikri lidzakirin wa jannati lil muti'in wa ziyarati lil mustaqin. Ingat lun bagi orang yang selalu ingat, surga lun bagi orang taat, ziarah lun bagi orang yang rindu. Lun merupakan keistimewaan bagi orang yang muhibbin. Mati ujung muhibbin raya, zakirin, muti'in, mustaqin tinggal dilikat khassah lil muhibbin. Bahkan karena orang muhibbin bunuh ibadat kepada Allah kan karena takut neraka dan doa kepada surga bunuh. Dan wahyu oleh Allah Ta'ala kepada Adam alaihissalam, antara Nabi Daud dengan Nabi Adam. Hai Adam, barang siapa mencintai akan tidak ada orang yang dicintai, benarlah perkataannya. Tei marit nyo yang anggo tapi nyo engkau menyuka dina dengan Habib, rida perbuatannya Habib, dan si drodro orang yang rindu kepadanya Habib sungguh-sungguh pada berjalan ya ketat Habib. Dan nalah Khawas rahimahullah memukul ia di atas dadanya dan berkata, ya wa syauqah liman yarani wala arahu, alangkah rindu bagi orang yang selalu melihat aku dan tidak aku melihatnya. Allah berarti ya, Khawas, ulama-ulama yang Khawas zaman gepeh dada keun nyatanya, rindu tak kepada orang yang deh kalau lulun hana deh lung kalenggannya, yakni Allah. Dan berkata Junaid rahimahullah, gekliklah Yunus alaihi salam sehingga buta ia, dan gedang hingga bungkuk ia, dan gesemayang ia Yunus sehingga mupok kedua. Hana ketedro hai gedang li mupok kedua. Dan berkata ianya Yunus, demi kemuliaan drone Allah dan kebesaran drone, jikalau ada di antara lun dan di antara drone laut daripada apui, sungguh ulun selami akannya laut menuju kepada drone karena rindu daripada lun kepada drone. Nyandu Nabi Yunus ogi ibadat hana getero gekli hingga buta, gedeng hingga bungkuk, gesemayang mupok duduk hai gedeng li. Tapi menyona laut apui antara agaknya dengan Allah, siap untuk berenang karena rindu kepada Allah. Dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, berkata Ali lundanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sunnahnya Rasul. Maka jawab Nabi, ma'rifah ra'su mali. Ma'rifah modal utama bagi lun, akal asal agama lun, cinta fondasi lun, rindu kenderaan lun,
zikrullah menjinak-jinak lun, siqah gudang lun, dan gundah daulan lun, dan ilmu senjata lun, dan sabar selendang lun, dan rida ghanimah lun, dan lemah kebanggaan lun, dan dahid bisnis lun, dan yakin kekuatan lun, dan benar urbantu lun, dan taat memadalun, dan jihad akhlak lun, dan tetap mata lun dalam semayang. Getanya yang li ali gemayang je dua, gemayang tapi berat kena gemayang getanya. Apa yang je ke sunnah draw nah ya Rasulullah. Makna sunnah nanti ke kebiasaan. Yang kalian tu yang kebiasaan Rasulullah diotak kebiasaan kitanya. Menyatanya perlena orang yang apa sunnah kamu ping rokok dah juga. Dia jawab oleh Nabi yang je kebiasaan ganyan makrifah sebagai modal utama. Makrifah dengan kepada Allah. Akal asal agama, cinta fondasi, menyerumuhana fondasi tiap gerbah. Rindu kepada Allah, kenderaan menzikir kepada Allah dengan menjinak-jinak, percaya kepada Allah yang lagi gudang, gundah daulan, ilmu senjata, sabar selendang, rida ghanimah, lemah kebanggaan, zahid hirfah budjaro, yakin makanan pokok, benar syafi'i urung bantulun, taat memadalun, jihad akhlak lun, tapi mandum-mandum ketetapan mata lun dalam semayang. Hana tengok sapu Nabi waktu semayang 100% ke semayang. Dan berkata Dunnun subhana man ja'alal arwah junudan mujannadah, maha suci Allah yang telah menjadikan roh tentera yang terlatih. Berarti rohnya le karena le tempat itu roh si A, roh si B dan seterusnya junudan mujannadah. Maka roh urang arifin jalaliyah kudsiyah posisi. Mungkin makna junudan mujannada lagi tentera, na tentera pas pampres, na tentera intel, na tentera propos, menancit roh bermacam macam menurut ukur roh urang arif jalaliyah kudsiyah besar dan suci. Karena demikian rindu orang arif kepada Allah Ta'ala. Yang ataga ke pasal roh ke pasal jalaliyah kudisiyah, maka orangnya rindu kepada Allah. Roh orang mukmin lain ruhaniyah ti ruhani ke pasal. Maka karena demikian condong ke surga nyo orang mukmin. Ho gejak pu gepubut tinggal ke surga rohaniyah. Roh ghafilin hawaiyah, hawa patau dalam, karena demikian condong mereka itu kepada dunia. Dan berkata sebahagian masyayikh lun kalan bak gunung lukam tira urung kelabai warna daih badan, padahal dianya urung yakfazu min hadarin ila hadarin langgunon kan. Dicen-cen kerja dari sini anak batai kepada anak batai yang lain, dan tiraga cen tiraga kun asyok wal hawa sayarani kamatara, rindu kepada Allah dan ingin berjumpa Allah dipujit oleh keduanya akalul lagi katakan yang pakal lung laginya karena rindu dan ingin berjumpa Allah. Kahana getero kalau badan hana pajau sapu karena orang rindu ke terora orang kan haik makan le kan, haik minum, sehingga warna ka kelabe hana mehi orang le badan ka lain. Dan dikatakan orang rindu itu api Allah yang gepudip ianya Allah akan api dalam hati aulia kan hati kitanya orang kitanya anak lebih tapi nyodada aulia tutung karena rindu kepada Allah, karena rindunya adalah ibarat api, sehingga tutung dengannya api barang dalam hati mereka itu daripada gurisan, iradah dan sesuatu yang lain yang datang kepada hati dan hajat. Tapi anali kabeh itu tinggal itu sabo
Kata apa? Cok tinggal. Lain itu liapui sok no. Khawatir itu, iradah itu, awarid itu, hajat itu. Takwa na mahajat li. Yang na rindu kepada Allah. Maka bermula ini kadar kamu ada pada geurai makna kasih sayang, jina, rindu dan ridha. Maka hendak kami padai di atasnya. Wallahul muwaffiq lis shawab. Allah yang memberi kekuatan untuk yang benar. Tamatlah kitab mahabbah, syok, ridha dan ans, mengiringi akalnya oleh kitab niat, ikhlas dan benar. Wallahu a'lam. Ya Syekhana, Ya Syekhana, Syekh Abu Mudin. Demikian telah kita ikuti bersama pengajian kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bersama Syekhuna Abu Mudi. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Syekh Abu Mudin, Ya Ustadzana, Ya Ustadzana, Hafizaka Allah.